Magrasyang maleldo po kay kayungan. Ako po seminarista Justin Gatus, para king pamigunam tamo, ngening maleldo. Ngening kasalukuyan, kambening mabilog ayato, daralan tamong mabayat, akalungkutan, kapag subukan at kasakitan. Aldoldo akakit tamo at daramdaman, king TV at king social media, ding balita ang magdalang lungkot kaya katamo. Panamdaman tamong tuto, ing kasakitan. Ngeni pong aldong iti, tigunaman taya ing kasakitan, at lawen taya i Kristo, ami pako king krus. Ing Diyos, ami katawang tao, adinalan mo naman, king kasakitan. King kakatamong katisismo, tuturo na king ding ega na ganang sakit, pamagsakripisyo at lungkot, apagdalanan tamo, potang itay tala king kasakita ng Kristo, mididinan lang ba yung kabaldugan? I Kristo, alina kabudpe paintulutan na tagkilandering masakit, nunegewa ng insakit da, meging mo namang keya. Imo munang panagkat, apin ing akuan at kaulan din kaya katamong kasakitan. Nga naning ginu, pusanan ming kaya kang krus at tuki ka kanako. Mamusan at tuki kaya, kumawol at tumayid. King pangadi, agagawa tamo ini. Apining kaduang panagkat, balang mga di tamo, tatastala rin kaya katamong kasakitan king ginu. Gaganakan tamo, akapamila taning krus, may kasakit ya para kaya katamo. Potang susuko tamo ing sablaking ginu, mababiyasa tamo magpaubaya. I Jesus, king pamanalangin na king Getsemani, pepasakop ya king kaburyaning ipa. Mi kasikanan niyang arapan iti, uli ning lugod na ning ipa, at tiwala na kaya. Manakit tamong bayong panlalawi, karing kasakitan tamo, uling maniwala tamong sinubliyang mebye i Kristo, at kalupa na, subli tamo namang miye. Patseda daon tala kaya ring kaya katamong kasakitan, balo tamong kaya betaya, at pauli na atin tamong kaligtasan. Anya po makanitaya kaulaga ing pamangadi at pamanahimik, panahon niya ban idawon ing buong pangatao tamo king ginu. Kambeda ring ega naganang tula, tagumpe, kasakitan at kalungkutan, kapamila taning kasalpantayanan tamo kang Kristo, midinan tamong bayong panlalawi. Dapot anting Kristiyano, aliwa mo din kaya katamong sariling kasakitan ilang kaya katamong lalawin. Agkata nakatamo ning ebanghelyo, akit mo naman ing ginu, karing kasakitan daring aliwa. Nanin kabaldugan dareti kaya katamo. Potang ding kasakitan tamo, alila makatayid king kasakitan ng Kristo, ding mga lating krus tamo, daragul la. Daragul, daragdag, at darakal. Malulumod tamo, at maging tamong buisit, makasarili, mapanusga, o maymut. Itamo mismo dakalta na problema, at pinaman lawen talapad din karingaliwang tao. Potang makaninina yung pamisip tamo, milalako tamo pangatayid kang Kristo. Ing sarili tanamo, yang kikatamong lalawen at isipan, at alitane akakit ing ginu, karingaliwa. Potang akakit tani ing ginu karing kapara tamong tao, mas lalo talang aintindyan at milalako ing pamanusga. Ababalo tala naman pakiramdaman at saupan. Anya balang daralang tamong kasakitan, manano na sanang mabiyasa tamong lumawi king krus, at itastala rin kaya katamong kasakitan king ginu. Ban kapamila tanang Jesus, alinabas ng kasakitan, dapot sumangid na niti, sinubli ang mebye, at mibangon niyang iba't king kamatayan, itamo naman, niyagong tamo, king pangasubli ng mebye. Ligaya king ipa, at king anak, at king Espiritu Santo, ang timoy sa jarang ligaya, bat king kamumulan, ngenit manggaman kapilan. Amen.